Yes, bakunzi ba Eugene Official, reka twongere tubasuhuze tubifurize igitondo cyiza aho mutwumva muherereye. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo ni gitondo navuga ko ari igitondo tubazanemo amakuru akomeye cyane. Nubundi tukaba tugiye kugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri iyi nshuro imirwano ikaba yakomeje kugenda ica ibintu, ariko by'umwihariko urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rubera hano muri Sud Kivu. Muri iki kiganiro unyemerere nkubwire ko ntari njyenyine, ahubwo ni na mugenzi wanjye Vincent, aho tugiye kumanukana muri aya makuru, aho tugiye kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ku rugamba ruri hano muri Sud Kivu ndetse no mu bindi bice. Tudatinze rero reka tukubwire ko inkuru irimo kuvugwa n'imirwano yabereye i Murenge. Amakuru arambuye rero tukaba turi buze kugenda tubabwiramo byinshi bigiye bitandukanye, aho biri kuva ko hari umusirikare wa M23 waje kuraswa ndetse ngo akaba afite ipeti rikomeye cyane. Murabizi ko i Murenge dufite mugenzi wacu, uyu nawe rero akaba ari buze kugenda dufasha gusobanukirwa iby'inkuru. Muri Uvira, mu nkengero za Uvira, muri iki gitondo turamutse rwose, cyangwa se ubu twumva muri studio cyangwa se mu kiganiro nonaha, naho amakuru aravuga ko urugamba rwamaze kwa rwose ruhana inkoyoyo, amasasu ameze nabi, imbunda nini z'umuzinga nizo ziri gukora hano mu nkengero ya Uvira. Ese iyi mirwano ishobora kuba yaturiza mu centre ya Uvira cyangwa n'ubundi irarangirira aho ngo muri izo nkengero? Naho tukaba turi buze kugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka muri Rucurero, naho ibintu bikomeje kuba bintago ari byiza n'akana gato, kuko amazu agera insisiro zigera kuri 10 na zose zaratwitswe, ndetse ntabwo zatwitse ngo amazu ashye yonyine, hari n'abahasize ubuzima. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho, hanyuma kandi tuze kugaruka Ikishasa nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi abona ko rwose uwo bahanganye cyangwa se abo bahanganye batangiye kugenda bunganya cyangwa se bongeranya baterateranya imbaraga, nawe rero akaba yahisemo kugenda atangira kugenda yegereza bamwe mu banyepolitike n'ubundi bari basa no bahanganye hariya Kishasa. Rero ubu tuvugana kwikubitiro uwa mbere yamaze kwiyegereza ni Martin Fayulu. Ese kubera icyegereje Martin Fayulu, ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Nakubwiye muri iki gitondo amakuru yacu aradzimbye, n'abakuru ameze neza cyane. Wari kare naho ntabwo turi buze kuhatangwa, dufite amakuru menshi cyane agendanye n'urugamba. Ibitero shuma birimo kugenda biba ku rundi ruhande, ariko uwitwa Guido Shimurahi, uyu mugabo ubanza rwose bitewe n'amafaranga ari gukora, ndibuze kugenda mbabwira, ubanza ashobora kuza kuba yakora ikintu gitangaje cyangwa se ikintu gikomeye, kuko arimo arabona amafaranga menshi cyane. Bamwe ngo babarira, abandi baseka, we ubu tuvugana ari mu byishimo. Bimeze bitero hano muri Warikare, byose ni mu makuru turi buze kugenda tubagezaho. Hanyuma rero mbere ko dutangira amakuru, reka nkubwire ko rwose ntari njyenyine, aho twamaze kwa tuzimurira nkaba ndi na Vincent live. Bimeze bite Vincent, waramutse neza? Naramutse neza, ndakomeye, ndashima Imana n'abantu bake. Amakuru tugiye kuyacacana nk'uko bivuga, turi pure, tugire dute, dukore ibishoboka byose kugira ngo abakunzi bacu babone amakuru bakeneye kandi ku gihe. Aha Vincent, ndagira ngo inkuru yacu duheraho muri iki gitondo, muri update zacu duhere muri update, duhere mu mirwano iri kubera hano mu misozi miremire y'Umurenge. Umuvandimwe wacu rwose ku buryo no kuri network neza mbere mu masaha mu gitondo nka saa moya n'indi minota nibwo nari ngerageje kubona tuvuganye bike, nabwo amarezo aba avuyeho. Ariko hano i Murenge haravugwa imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano irimo kuvugwa hano i Murenge ikaba ari imirwano bivuga ko ngo yaguyemo umusirikare ufite ipeti rya koloneli, ndetse ubwo urumva ni ipeti rikomeye cyane. Gusa abo tuzi bari hariya cyangwa se abarwanyi bari hano muri Sud Kivu bafite ayo mapeti, harimo uwitwa koloneli, mu by'ukuri kanibuke izina rye ni bushize nigeze kuvuga, ni Colonel Gakufe. By the way, Colonel Gakufe niwe uri hariya muri bira bice bya Sud Kivu bariyo. So hakaba na Sematama Charles
we uri generali. So rero sinzi ngo ninde, gusa mbere yo kwenda twinjira muri iyi nkuru mu buryo burambuye Vincent, banza ugaruke kuri itangazo rya Laurence Kanyuka ryanteye ubwoba Vincent, kuko uyu Kanyuka iyo yanditse ahantu hari kubera imirwano ntabwo twe tubiherutse, undi twabonaga arimo kwiyandikira ku bigendanye na politiki ndetse na diplomasi, ariko noneho kuri inshuro noneho ubundi waruheruka itangazo ry'intambara rya ntabwo naherukaga itangazo ry'intambara rya Kanyuka nyine nk'uko avugira ASM 23, ariko buriya nujya ubona itangazo rya ASM 23 nimba unyuze ku muvugizi wabo bivuga ku bintu by'intambara, ujye umenye yuko urugamba rwakaze M23 ishobora kuba yagize ibibazo ihura nabyo ku rugamba, ikaba yahuye n'ibitero bikomeye cyane. Iri tangazo nayo nderutse mu minsi ishize ya kure, iri tangazo ukunda kuvuga ku bya Kabila gusa nariherukaga nk'iri mbere yuko binjira mu mujyi wa Goma, mbere yuko binjira mu mujyi wa Goma nibo batanga amatangazo menshi. None kuri iyi nshuro nabwo ibitero biri hariya abivuze nyuma yuko biri gutangazwa ko ngo drone yaba yarashe umusirikare wabo bafite ipeti rikomeye cyane ryo mu bwoko bwa koroneri muri M23. Vise banza wenda gato cyane uce muri iryo tangazo mbere ko twinjira muri byinshi cyane, kandi nyuremo nyaruka kubera yuko ni itangazo yanditse ku mugoroba. Yagize ati nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques répétées menées contre nos compatriotes banyamurenge par les forces coercées du régime de Kinshasa. Tugeneje mu Kinyarwanda aravuga ati ndamagana mu buryo rusange ibikorwa by'ibitero by'ubutegetsi bwa Kinshasa, ati bari kubagaba ku bakunda igihugu bacu b'abanyamurenge. Urumva yuko abanyamurenge mu by'ukuri urabizi ko ari bafite twirwaneho. Iyo avuze gutya ukumva ngo n'abakunda igihugu bacu ni abantu nyine babafashije kurwana, kuko M23 ivuga yuko igamije kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ikabifatanyije n'utwirwaneho bakabahuriye mu iruro rya AFC. Vincent, soma inkuru irambuye ndagira ngo tuyisesengure, twabanje kugira ute, twabanje kuyumva yose, kuko turaza kuvuga ku turebe tusanishe turebe nibiri kuvugwa n'andi makuru natangiye kugenda ntohoza kuri kubari imbere hari mu mirongo y'urugamba, naho ndifashisha nibyo nakuye mu Burundi hose, tuze kureba ese koko byashoboka ko hari umusirikare warashwe. Ahubwo icyo nshaka banza usome iyo nkuru kankomeze ndikure. Ces actions terroristes perpétrées du 23 au 29 mai 2025 ont systématiquement visé plusieurs zones décemment peuplées du Sud Kivu. Ati ibi bikorwa by'ubwicanyi by'abagizi ba nabi by'abaterabwoba ati byatangiye ku itariki 24 kugera ku itariki zisoza ukwezi kwa gatanu 2025. Ati byakorwaga mu buryo bwagambiriwe bibasira ibice bituwe n'abaturage cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Aragira ati point 1 Arugezi, le FDR et le FRDC et les forces de défense nationale du Burundi déployées depuis Kisula, Lulenge ont mené des attaques meurtrières. Ati icyambere muri Rugezi FDR FARDC n'ingabo z'abarundi ati bagabye ibitero baturutse mu gice bita Kizura na Rurenge. Ibyo bitero kandi bikaba byarahitanye abantu benshi. Ibyo bitero ngo babigabye Rugezi baturutse ahantu bita Kizura naho bita Rurenge. Abantu badukurikiye mbibutse ko aka gace ka Rugezi bavuga ko ngo karimo amabuye y'agaciro, niyo mpamvu menshi cyane, ngo niyo mpamvu ibitera ahanga rwose twirwana igomba kumenya ko ahanga hazaba urugamba mpaka. Abarundi ngo bari kurwana hari umuhenerezo, ndaje tubigaruko tugeze muri Uvira Vincent, ngo bahawe amafaranga, ngo agafaranga kabonetse ngira ngo urabyibuka ko kubigendanye na yakwa babemerewe twari twabigarutse tuvuga ko mu by'ukuri bari kuvuga bati ntabwo turayibona nta motivation. Hari umusirikare wari wayatwaye witwa Serafe yayirukankanye. So rero ubu tuvugana amafaranga ngo bayabonye, turaje tugaruke no muri Uvira imirwano imeze nabe muri iki gitondo yashindikanye. Vise komeza aho ni Rugezi, aha ni Rugezi aho bitero byatutseho bita Kizura bikagiye komeza aho bita Rurenge bikagera za Rugezi, kandi bitero bikaba byarahitanye abantu benshi cyane. Ingingo ya kabiri aragira ati Mikenke e Karingi, Mikenke na Karingi naho hagabwa ibindi bitero na FDLR FARDC n'ingabo z'abarundi. Les villages ont été la cible d'attaque coordonnée par les milices Wazalendo opéra depuis Kipupu E0. Ati bitero byakozwe bita Mikenke Karingi ati byibasiye cyane cyane imidugudu ikurikira abo bita Kipupu na 0. Ati bikozwe cyane cyane nabo bita abazalendo. Ingingo ya gatatu aragira ati Abijabo et Bikobokobo. Les localités ont subi des offensives conjointes des forces armées burundaises et des milices Wazalendo. Ati aho bita Bijabo na Bikobokobo ibi bice byibasiwe n'ibitero
by'ingabo z'abarundi zifatanyije na Wazalendo. Arangiza agira ati ces attaques barbares ont provoqué d'innombrables pertes humaines et plongé la légion dans une crise humanitaire sans précédent. Ati ibitero bya kinyamaswa ati byatumye abantu benshi babura ubuzima, ati ubuzima uburenganzira bwa kiremwa muntu burangirika, ati inkomere ziba nyinshi, ati ibi bitero rero byarakomeje, ati ku buryo byatumye abantu ubu ngubu bakwiye imishwaro. Abantu bakwiye imishwaro bivuze ngo barirutse bakwiye imishwaro. Barirutse barahunze bava mu byabo, ibibazo nyine nibyinshi mwibi bice bya mirenge bya minembwe. Cyane cyane abita mikenke za Gikobokobo, abarundi cyane niyo bari gutuma ibintu. Hanyuma Vincent ndagira ngo nifashishe amakuru nahawe nyuma y'uko wenda hano imurenge Umutarama namaze kumubura cyangwa se umuvani wacu uri hariya. Deka nifashishe amakuru nahawe akameze nabi nyine. Numwe mu by'ukuri mu bari gukurikirana imirwano uri hara hafi mu gihugu cy'u Burundi, hafi ari imirwano iri kubera. Ngira amahirwe nge bagira gutya bakampamagara, reka da ari hafi hano naza ni muri bice. Ubwo ari hakurya mu Burundi. So amakuru rero mfite na ya Vincent. Ngira ngo hari inkuru irimo gukwirakwizwa ivuga ko ngo hari umwe mu basirikare afite ipeti rya colonel wa M23 ngo warashwe n'indege itagira abapilote, ni ya ndege n'ubundi yari maze izenguruka. Genda ifoto. Ngira ngo barabizi hari imaze iminsi zizenguruka, tumaze igihe tubivuga. Mu makuru ya Mpaye Vincent ngo nyuma yuko izi ngabo z'abarundi zihawe amafaranga, ubwo agace kegereye Uvira ni hariya za Katumba. Za Katumba urakoze cyane. Nukuvuga ngo nyuma yuko ngo aba basirikare b'abarundi bahawe agafaranga, bahawe agahimbaza muziki, ni prime. Urabizi ko bagiye babemerera mu by'ukuri amafaranga yo kuyongera ku mishahara, ndetse yo bayahabwa mu ntoki nta nubwo basanzwe kujya guca kuri banki. Hari umusirikare bahawe witwa Serafe, ayatwaye mu mifuka arayirukanka ahita yacikana. Bari baje kuyabaha batarayabona, ayagurwa arayahungana yacika. Baramwatujya guhemba Wazalendo n'aba FARDC, ati bashyiriye prime, arirukanka ahita yiba, arayahungana, baracyamushakisha n'abaramubona. Urumva bazanye rero ngo abagabo bakimara guhabwa amafaranga, urumva babashiriye abashyira amapeti yo hasi, bagiye bano bakiri batoya bagiye bongeraho $25 buri muntu. Noneho ku mafaranga ari menshi ku ofisiye baze kuyashyira mu marundi, ni menshi cyane. Tuyabaze mu marundi nagwa yabarango yarangize. Aba ofisiye bumve ko babashyize kuri 35 $10 barushije abandi ibintu bijyanye na 10 muruje $10. So rero aya mafaranga bakimara kuyabona Vincent, babakubisa amezi 2. Buri muntu wa Vincent babasenga yajyanye ntabwo bigeze bayabona. Bayaboneye rero rimwe na yuko ukwezi tuvuyemo azara amafaranga y'amezi 2. Hari ababonye 70, hari n'ababonye 50. Mu mafaranga barayumva ko ari make, bayabona mu $. Ewana ngo icyitwa amafaranga kimara kuboneka Vincent, ubwo wari ufite Vincent yabonye $50, yahise abona $50. wari ufite 35 abona 70. Hano ntabwo tugiye gushiramo tumishene tw'abayobozi burango nabo bari barakoze twa requisition bano basirikare b'abarundi ndetse n'izi ngabo zirimo ahangaha. Hari ukuntu ngo basige barakora requisition y'ibikoresho bagakoresha bakabaha amafaranga ngo ntibabigure intwaro ntibabigure. Urumva barangiza bakayibikira, none bakakubita ku mufuka, ariko bakagaragaza icyo gihe ko bayabonye bakajya ku rugamba. None rongo nyuma yuko ayo mafaranga abonetse ndetse niyo requisition y'amafaranga bakayahabwa, ibirimo ibiryo nyine by'abasirikare, ibirimo n'utuntu twishi cyane bifashisha. Ayo ngo kuko abasirikare babonye amafaranga nabo bari kutwigurira, ntabyo baguze, bayashyize ku mufuka. Ubu ngo abasirikare bafite motivation, bari kurwana ku rwego rwo hejuru. Ibi bitero rongo byabaye bimaze iminsi 2-3 biri kuba. Wibuke ko ubwo bayabonye muri uku kwezi, mu ntangiro z'uku kwezi. Urebye Kanyuka igihe avuga itatirenga guhera ku itariki 23 icyo gihe, ariko ntabwo ibitero byatangiye kuvuga ni byo muri amatariki. Bikomeye cyane. Ayari imbere atatagurya atambutse. Guhera November batangiye kuburekinga ko drone nazo zakamejeje. Drone zari zisanzwe zifotora, none zatangiye kuzana n'ibisasu. Biravugwa rero iki? Biravugwa ko ngo uyu nk'amakuru ndi gukura hano nyine mu gihugu cy'u Burundi, hari za Katumba. Za Katumba. Aravuga ko ngo umwe mu basirikare bafite ipeti rya colonel, ndimo ndibaza Imana y'u Rwanda, arabatari gakufi.
nanjye ntabwo ndimo ndabyemera araba atari Gakufe ntabwo ari Gakufe kuko Gakufe ndamuzi niwe muntu iyo yageze ku rugamba iyo ageze ku rugamba Gakufe abafite n'ubwirinzi Gakufe yageze ku rugamba nta telefone akoresha nta kintu cy'ikoranabuhanga bafite ni nk'umwihanduza cumi ibintu byo gusubira inyuma ntabwo ajya byumva buriya mu basirikare uzumva ahantu hakomeye cyane baba bafite peti rya koroneri Gakufe akunda kujyaho kuko buriya ngo ni umuntu wadivansinga cyane mbese hari n'igihe akora ibintu mutabiteguye ariko bigasakisesa ngo yamaze no kugira ubwenge ngo akimara kubona bamaze guhitana General Makarika aravuga ati ibikoresho by'ikoranabuhanga ngomba kujya mbigendera kuri mugenda agiye ku rugamba afite yabivuganiriye we ubundi no kubikuraho kwe abayirinda ko bashobora kumukomandinga gusubira inyuma bityo rero ngo buranga ibintu by'ikoranabuhanga yagiye bayashyize ku ruhande abavuga ati beke hariya kangene njyewe koresha umutima nama n'ubwenge bakubwira ko we kugira ngo donke byene byo kuvuga ngo we ajyanye ikoranabuhanga ngo araka umusada ibyo ngibyo ngo nta rwose ngo ibikoresho by'ikoranabuhanga abigendera kuri uyu mugabo rero Vincent araba atari we kuko uyu mugabo ari ntabwo ari we ntabwo ajya atinya kwinjira niyo yaba ari muri batayo ashobora kwinjiranamo n'abasirikare 30 njyewe icyo mbona aba barundi bari gukwirakwiza ino nkuru kugira ngo bace intege twirwaneho ndetse n'abandi bo muri M23 cyane cyane ko ubona bari no gukora rukiritoma none bavuga ati turagenda na koronere bamurashe bari kugira ngo bace intege noneho ejo cyangwa ejo bundi M23 natwirwaneho ibura abantu bayiyoboka ibura abantu bayifasha kuko barabumva ko abantu barimo bakomeye babarashe urabona icyo gihakije gisanga amakuru yari ukuri avuga yuko hari umukobwa wari watumwe n'abarundi kugirira nabi Sematama ese kirana cyo cyari gihuha ntabwo cyari gihuha ariko kuba bahimbye kino gihuha baragira ngo bavuge ngo twebwe turakomeye twatumye uriya mukobwa kuri Sematama ngo byumva none turashe n'umukoroneri wabo baragira ngo babihuze none abantu bumve ko abarundi bafite imbaraga nyinshi none abo muri twirwaneho bashyashya batinye nabo muri M23 batinye bashyashya ariko ntabwo nyine ari byo nkuko tubimenyere kuko amakuru twayagenzuye nicyo bari kugira bivugire vise hanyuma rero ngo nuko bimeze bite nyine nayo mafaranga ngo bari kurwana ndetse urumva kumara cyo babwira ko ari dolari iryo dolari ryaciye ibintu kuko ngo bari no kwigamba ko ngo haba hari uduce ngo babambuye ngo M23 hara n'ubundi muri za minembwe zabijabona bikoboko ngo hari uduce ngo M23 ngo yaba bayisubije inyuma nibiri kugenda bivugwa ariko icyo nzi cyo turaza kubimenya nyuma yuko wenda umutarama wacu uri hara n'ubundi ari buze uri hari za mikenke kari za mikenke ariko ku rundi ruhande Vincent ntabwo twakwirengagiza ko no muri Uvira naho izi ngabo ziriho naho urugamba rumeze nabi byita mu Kinyarwanda ngo rwahinanye rwabuze gica kuko ubu tuvugana ngo amakuru cyangwa se uko amakuru kugenda avugwa umuriro ni mwinshi bari gukoresha imbunda nini cyane ariko byose bigendaniye kuki kuri ya mafaranga y'amadolari y'amadolari koza akazi idolari ryabaye idolari rikoza akazi urumva amezi abiri baboneye icyarimwe ariko urabarenganya nawe udufaranga twakomandazi babonye udufaranga nyine tw'abakomandazi babonye bagiye babona twarekizizo bagahita dukubita umufuka bari kurwana umuhenerezo n'umuhenerezo abarundi bavuze bati twebwe turarwana umuhenerezo amanywa nijoro ibi bidolari tubonye nitubishyira mu marundi turajya tubona umufuka w'amarundi turabona umufuka w'amafaranga niyo mpamvu tugomba kujyayo nta gusubira inyuma bataturangiza tugomba kuzinduka niyo mpamvu uri kubona muri Uvira ibintu byabaye ibindi yaba ari abaturage bahiye ubwoba yaba ari abayobozi ba FARDC bahiye ubwoba kuko FARDC buriya ntabwo ibi bintu yari birimo ahubwo ibonye abarundi kubera babonye agahimbaza musiki bagize imbaraga FARDC leta ibyinjiramo nibwo batangiye kugira imbaraga baravuga bati aho kugira ngo tubure aya madolari nidushake tuhashirire so hanyuma Vincent bikavugwa ko rero sasa hano muri Uvira andi makuru arimo araturuka muri Uvira masha ni ukuvuga ngo kuva ku isaha 11:30 z'igitondo zo muri iki gitondo zo muri urukera nyine rwo muri iki gitondo ku itariki 3 zo kuri muri urukera rwo kuri izi tariki 3 nyine nkuko bivuga ngo nibwo imirwano yari itangiye kwanzika muri imisozi ngo ikikije hano Uvira aho n'ubundi ngo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa ngo zabyutse zagabye ibitero ku madefense M23 ariko mu kanya gato cyane ubwo navuganaga n'umuvandimwe wanje uri muri ibyo bice avuga ko ari imbunda nini za sharing ziri gukorwa
barimo bararasa bataruhuka. Ariko icyo twamaze kubona nuko iyo bari gusheringa baba bategereje kubanza kurya kuko hari ukuntu batwaye ibiryo nyine bari kuneterariza bavuga ati kadutera ubwoba tubona ukuntu twitamirira ese ni ibiki barya buriya oya umva ngo baba bari kuneterariza zaduyi gahunda ni ukuneterariza duyi bategereje icyo kurya ko kiboneka ni ukugira batera ubwoba bavuga ati sha mwemuretse tubana twitamirira none bamaze gutamira rero sharing nyine amakompora bagennye ku munsi bamaze kuyatera already bahita batangira kwa advance ariko amakuru wabonye barya iki batamira iki buri n'imiceri baba bagendanye ibiryo by'umuceri ariko n'inzoga n'iki byose baba babigendanye bari mu $1 yabura umuceri bamugana so rero muri iki gitondo ingabo z'abarundi n'ubundi ndetse na FARDC Wazarendo muzisige nazo ariko tuvuga Wazarendo abantu bajya bahita bumva FDLR niyo yahinduye izina niyo iri hariya niyo ubwo ngo barwana umuherezo babyutse rero ngo n'ubundi bari kugaba ibitero bakoresha amakompora muri ibyo batwaye ibiryo uruhago ese turarwita uruhagora batwaye agahago mu mugongo niba warabonye twa dukapu tuba dufite imishumi ibiri bagakubise mu mugongo batwayemo umuceri bakubisemo igishyimbo hari systeme ntabwo ngo bagikoresha ibibakuri bakoresha udukapu nekada urabona no mashashi y'umukara muri Kongo ambaraje zirakemewe za ambaraje z'umukara iz'icyatsi twakoreshaga kera zacitse basukamo ibintu by'amashashi bidakora n'umwanda afata udushashi nibura 2 kaduteranye tw'umukara agashyiramo rwa ruvangitiranye rw'umuceri n'ibishyimbo n'imboga byose akavanga yarangiza agahita afunga muri twa dushashi agahita akubita muri ka gakapu k'imishumi bakakubita muri twa dukapu bakamanukana ibiryo urumva we rwose ibiryo aba yabiteguye eko numvise ngo niyo abonye izaba arunda muri ka gakapu n'ibyivanga na muceri oya bifite ukuntu ibintu aba yabitegura bafite ukuntu tuntu twaba badupanze neza ese wumvishe ko hari igihugu cy'u Burundi ngo umutwe wa FRN ngo cyatangiye kugabaho ibitero nyuma yuko ngo wanze kubafasha guhangana na M23 iyo nkuru warayumva FRN uravuga FRN ingigi irwanya ubutegetsi iyo muri za Nyungwe muri za mu minsi yashize FRN ubundi yatwerwaga inkunga n'igisirikare cy'u Burundi ariko nyuma yuko bashwanye kubera yuko yababwira ati muze tujyane muri Kongo guhangana n'abantu bo muri M23 natwirwaneho aba FRN baranze baravuga bati murimo murarya $1 mwenyine ntabwo twaza kwifatikanya namwe kubera yuko ibyo mubona ntabwo muduha abarundi rero baragiye bakurasira abantu muri FRN bica abantu bagera nko mu 100 ebo muri FRN bagwa mu kibira ubundi tuvuze ikibira ni ishyamba bagwa mu ishyamba so ayo makuru nayo nari nyagarutseho kuko biri kuvugwa ubwo uri kurumva harimo abo twamvishe n'ubundi barimo kubafasha bafatikanyije hariya ubwo abataremeye kuza gufatikanya nabo nibo uri kumva barimo kugenda barasaho igitero nibo bari kugenda hagabwaho igitero ariko ku rundi ruhande Vincent nava ko iyo mirwano nuko iteyiramo cyane muri Uvira sinzi niba M23 twabonye ko bagira siroga yo kuvuga ngo aho aho muri turutse niho tuzakuzimiriza niho bajya kuzimiriza ndetse byangombwa bakanaheribera kugira ngo ibindi bitoro bitongera kuhaturuka bibagabwaho biramutse bibagabwa nkurikije ahantu bari kubarasabari none M23 byaba yageze neza mu marembo ya Uvira bitewe naho rwose ibitero ububiri M23 amarembo yarimo kubera yuko Uvira imeze nk'iri hagati abatwirwaneho M23 baje gutanga umusada kuri twirwaneho bameze nk'abayanserikira noneho aba barundi n'aba FARDC n'abazarendo barimo barakora ibi bitero kugira ngo barebe yuko bo bwabo babasha guhumeka none bakavuga bati turagira ngo turebe twako twabona ahantu dusohokera kuko nituramuka dukomeje kuba mu gapfundane nk'aka ngaka aba bantu muri twirwaneho abantu muri M23 baradutwikira hano tubura aho duhungira barimo barakora biriya kubera ibyo bintu so mu makuru rero mu makuru ubwo araza mu masaha ari imbere turaza kureba ese Uvira byarangiye bite iyo mirwano dore ko iyi mirwano ni mirwano yitezwemo kuba yanakwifashishwamo bya binyabiziga cyangwa se nanjye ni ibinyabiziga byabiguruka juru bimwe bitagira abapilote ibigenda juru bidafite abapilote ubwo birumvikana ni drone gusa reka tuze kureba mu masaha ari imbere uko biri buze kugenda turaza kubamenyesha amakuru arambuye y'ukuntu byagenze yaba ari ibitero Kanyuka yavuze
uko byaje kurangira ndetse n'ababiguyemo, inzu zasenyutse, abakomerekeyemo, yaba ari ibi bitero turimo tuvuga byo muri Uvira. Ese ingabo z'abarundi byaje kurangira gute? Bazikubise, zomotse, iri dolari ryakomeje kubatera akanyabugabo bakomeza guhangana. Ese Wazalendo byagenze bite? Numva mu makuru yacu ataha ibintu byose turaza kubigarukaho kugira ngo twongere dutange update y'uko bimeze. Sa tukanamenya wenda turaza kwa twafatishe na wa muvandimwe wacu aze kutubwira kuri bibiri kuvugwa nyine by'uyu musirikare bavuga wa AFCM 23 twirwaneho. Wabo warashwe nkuko abarundi arimo babikwirakwiza, ariko twa tutaramenya nyirizina impamvu yo kubeshyera uriya, kandi amakuru twabonye agaragaza yuko ari igihe cyo kugira berekana ko bafite imbaraga kandi byaragaragaye ko zakendereye. Yes, ubwo rero nguko uko amakuru ameze nuko nguko ibintu bimeze hano muri update kubigendanye n'urugamba. Vincent twahita tunacomokera mu by'ukuri kubigendanye na Warikare naho harimo amakuru menshi cyane kuvuga Vincent gusa, ariko nubundi na amakuru y'imirwano. Warikare ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye cyane kubera yuko Warikare twakomeje kubona imirwano itandukanye niyo bita udutero shuma twa Wazalendo irimo iragaba udutero dutandukanye itugaba kuri M23, ariko ntabwo wavuga yuko M23 ihanganye na Wazalendo kubera ko Wazalendo iri kudukora kugira ngo irebe yuko yakikorera ibintu by'ubucuruzi ya operation yibwira abantu. Ahantu muri Warikare harimo udutero shuma, n'udutero shuma nk'uko ari bivuze turi kugabwa na Wazalendo, tukagabwa ku birindiro n'ubundi bya M23. So gusa ikintu kiri ku mahanga cyangwa se kirano muri Warikare ni imyiteguro y'urugamba ku mpande zombi. Ariko ikindi kintu kiri gukorwa cya kabiri ni ikintu kijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, aho uyu mugabo bita ngo ni General Guido Shimurahi, ngira ngo baramuzi, numwe bakuriye Wazalendo hara iri kurwana hariya muri Warikare, harimo hano mwaka gace kandi yarazambije ibintu. Uyu mugabo Vincent Guido Shimurahi bavuga ko ngo ari umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi, afite imitungo myinshi cyane kuko yahoze yihariye iyi Warikare cyane muri ibice buriya bya za Pinga muri ibyo bice kuzamuka niho yakoreraga cyane, kandi hari abavuga ko ngo hari amabuye y'agaciro ku buryo ngo wasangaga ngo bananitse kuri shitingi bari gusagarara. Urabona kiri muri Warikare ngo nyine itaka, urabizi yuko muri Warikare ubundi hari ibirombe byinshi, hari ibintu birombe bya Banyakanada, hari iby'Ababiligi, hari iby'Abadage, bya Bizi, bya Rufamini, byose yari ameze nk'ubicunga, yagendaga yikorera. Weho urimo urazana iby'abandi, ibi ngibi nta bushobozi afite bwo gukoramo, ahubwo amabuye y'agaciro umva ahantu yakuraga Vincent. We muri ibyo bice n'ahari utwo yagendaga arashomba mu baturage, agenda atoragura, agenda akuramo. Muri make izi ngabo z'Ababiligi zirimo ahangaha ngo asa nahazi yowe witwa Guido Shimurahi bura ngo yatangiye kuziyoboza, ari kuziyobora inkoni y'icuma bwate munyuraha, ari kuziyobora Vincent ku $, kuri ya mabuye y'agaciro. Bamukubita $, nakabajyama ati muze sha. We nukuvuga ngo ari kubabwira ati ko mfite amabuye, ameze nyine arimo arababwira ati mfite amabuye, muza n'amafaranga, mfite amabuye, muza $, ufite udufaranga utwo yaje yikoreye twose akamupisuriraho, akamubwira ati twara aya ngaya nibwo bushobozi. Barimo baramufata nk'umwami ku buryo n'ibikoresha umugabo batarebye nabi neza hariya gudashobora gukora icyama gikomeye, kuko ntibari kubimwase buriya byora banagurana bakatangaza bagatanga koruta bakamukubita intwaro. Ahubwo ikibazo mfite nuko ngo harimo n'abayobozi, burango hari abayobozi ba FARD ba Kongo nabo bafatanyije na Guido, baba muri nyuma babura gufatanya gute kandi nabo bamuhaye ubasha bwo kujya gukontorora Warikare mw'iyi minsi M23 itari yisubiza yose, ntago babura ko bari bamuri nyuma. So rero bikavuga ko uyu Guido Vincent amabuye y'agaciro hariya ari kurikora, arimo aricururiza. Ku rundi ruhande urumva niba ku gisirikare cye yatangiye no kugenda bamuha amabounce yo kumurinda y'abasirikare b'Ababiligi, inyeshamba kabona irinzwe n'abasirikare nk'abo ngabo, bamiriseneri bakamurinda bakamwubaha. Urumva ni ibintu mu by'ukuri bitangaje cyane. Turaza kubona none vuba yambaye n'umwenda w'Ababiligi. Ikindi rero Vincent hanga kiri kuvugwa n'abamiriseneri bakomeje kugenda biyongera hano muri Warikare, barimo baravugwa cyane, havuzwe Abanya-Colombia, havuzwe Abanya-Ukraine, Abanya-Colombia burango baca za Qatar muri hano mu bihugu by'Abarabu, bakaza
noneho nge hari umutarama wanjye uri hano mu Barabu yarambwiye ngo hari abigeze kuganira nawe bagiye kuza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ariko bamaze kumva ko nyine ari uwo hano mu Rwanda kuko urumva Kongo bivuga ko ngo Abanyarwanda so icyo gihe ngo barajijishije uburari baravuga ngo bagiye ngo muri Sudani y'Epfo kandi bari gukurikirana amakuru ya hehe y'ibiri kubera abo muri Colombia bakava mwirukanga paka hano Igoma hano muri za Warikare mu bindi bice za Kisangane za Tingitingi. So rero aba boss ibi byose biri gukorwa izo operations kuntu hano bimeze nagacugo kagaragara ko urugamba ruracyari urugamba rurakanye rugiye kuba igikenya rugiye kuba imberenge kubera yuko M23 naho nago yicaye amakuru mfite nuko nabo isaha ku isaha bakuramo abo wazarendo aba FDLR aba FARDC ababirigi bari mu bice byose bya Warikare yabaye nkaho yabaye nkibareka te mwebwe nimwe mwicayemo ariko turimo turabacungisha ijisho isa yose twabishaka twabakuramo icyo bikwereka nuko M23 igira ngo ibanze imenye pwe strategique zose abawazarendo bariho n'ababirigi noneho izazitera ariko izizi neza do wa mutarama mpaye breaking news ya breaking news iti breaking news hano muri Warikare Vincent ati bigira biti bakunze Jeune Official amaboko hejuru mukande kutuzogera no kudutima mbahe breaking news iravuga iti breaking news hano muri Warikare amakuru angezeho none aha turi ku isaha 4:10 wenda bishobora kuza kubageraho zarenze nuko aha hantu ubu tuvugana M23 imaze kwahanura drone y'ababirigi genda ugaki M23 ishize hasi drone y'ubutasi y'ababirigi imwe yafataga amafoto ubwo bigaragare ko bendaga kubagabo ibitero ariko ubu tuvugana M23 ngishize hasi ku butaka breaking news urabizi ubundi ukuntu M23 ikora nawe wasanga ifite amadrone akomeye abaha amakuru banze ndebe ngo ni kubyo butoroshye reba agaciro ko kamenyesha abantu kubera ko najyaga mbona rimwe na rimwe FARDC zikoresha drone izi drone z'ubutazi zikaza zigafata amafoto zikerekana ibirindiro bya M23 zikerekana ibirindiro bya twirwano mwabira bice bya Mikenke n'ahandi noneho bakajya batuma indege zabo kurasa kandi bakarasa buhumyi mu bice bituwe cyane cyane ubu ni nabwo buryo bari babikozemo kugira ngo izi drone zize zifata amakuru y'ubutasi nizimara kuyafata noneho bya bidege byabo bya Sukhoi bya bindi bya CH4 ndetse n'izindi zize zitangire zirasa amabombe ndetse n'ibistream n'ibindi bombe bitandukanye kugira ngo bahashye M23 ariko M23 ntabwo turagafuka imvugo rimwe katubereke ko tugiye kuyihobora ako gace ngo nakahe sasa ko gace nakahe nkuko umutarama wacu uri muri Warikare abitangaza turakomeza turebe ko akatubwira ariko nyine mwumve yuko Warikare byakaze ubu mu masaha za turaba tuvuga andi makuru atandukanye n'ibi kuko niba drone batangiye kuzihubura biraza kubyara andi makuru kuri FARDC iraza gutangaza ibindi mbo reka turebe na gace kitwa nguki aka gace na n'ubu ngubu ndamwandikiye kugira ngo menye ngo agace menye akari kakampe usibye kamarezo ntago biri kugenda neza network mwabira bice zibazigoye urabizi yuko iminara myinshi igisirikare cya Kongo cyagiye kirasa kugira ngo abo bita abanzi babo batabona uburyo bakanahana amakuru amanywa nijoro cyangwa babashe kumenya naho baherereye kuko urabizi ko n'ibyombo byabo bari babifite ndetse n'amatelefone yabo bayafite bakabamenya amakuru bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bagiye babirasa niyo mpamvu uri kutari kumubona ya reka rero ubwo ikiribuze kugira icyo gihindura aho ngaho turaza kumenya gusa breaking news nuko iyo drone ishizwa hasi y'ababirigi ngo ni drone ngo yari ifite ubushobozi buhambaye kuko ngo iyo drone yari ifite ubushobozi bwo kurasa urumva nabo burabayiciye muri humye bayirasa bayicunze ni drone ngo yarebaga kure cyane ngo yewe ngo irahambaye pe irahambaye ubwo nabo muri ubwo bigaragara ko ikoranabuhanga arabazanye rishoboye nabo baryitayeho nibi bitero hanyuma vise Joseph Kabila na Imini Kisekedi na Fayulu bongeye guhura abagabo bahuje bite byabo kakamanza nibuke amakuru ya Fayulu ndetse na Kisekedi bura Kisekedi ukuntu mubona ni umuntu watwaye itsinzi y'umuntu bita Martin Fayulu yatwaye itsinzi ya Martin Fayulu ayobora igihugu atatsinze nkuko Corneille Nangaa yabitangaje Corneille Nangaa akaba ari ushinzwe amatora muri 2019 akaza gutwara amajwi y'umuntu bita Martin Fayulu watsinze amatora
none agahita yagabira umuntu bita Kisekedi. Nk'uko Corneille Nangaa yabivugaga, avuga yuko ngo amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga aribyo byamutegetse gukuraho Martin Fayulu itsinzi yiwe, akamukubita itsinzwi y'umuntu bita Joseph Kisekedi, Felix Kisekedi. Noneho Joseph Kabila ariko nawe akabigiramo uruhare, Kisekedi akaba ari we wima ingoma. Ubu rero byagenze ute? Bagiye guhuzwa n'iki? Ubwoba bwa M23 yateye umuntu bita Felix Kisekedi Antoine Chirombo alias Beto Faci. Yateye ubwoba n'abo bagabo muri M23, arareba bunu urugamba rubaye igikenya, bituma agiye kuganira n'umwanzi we wakadasohoka bita Martin Fayulu. Bagiye kuganira iki rero? Martin Fayulu ejo bundi akibona umuntu bita Joseph Kabila Kabange ageze mu mujyi wa Goma, agahura n'ibyiciro bitandukanye, yahise ajya kuri mikoro aravuga, yitereka kamera aravuga amagambo menshi atagira inco n'interuro. Aravuga ati nguhaye amasaha wowe Kabila, nguhaye amasaha kuba uvuye i Goma, nguhaye amasaha wowe Nanga kuba bitandukanyije na M23 igizwe abango n'abanyarwanda. Urabizi iyo virusi yo barayifite, bafite virusi yo kuba ko ari abanyarwanda bagize mu 23, ariko ntabwo ari byo nk'uko babivuga. Aravuga ati nguhaye amasaha kuba witandukanyije na Corneille Nangaa ushaka yuko M23 icamo ibice igihugu cyacu. Ati kindi ndabagara abakongomani mwese guhaguruka, mwashaka mugapfa mukaza tugahangana na AFC M23. Kisekedi cyumva aya magambo yahise tumubita Tina Salama ni umuvugizi wa Kisekedi wihariye. Yego. Aramutuma ati ndambagiriza umuntu bita Martin Fayulu aze tuvugane. Ati kuko nabonye ari umukunda gihugu no muzarendo. Ati okay no muzarendo. Iryo jambo naryo Fayulu yaba muzarendo. Fayulu ati ni umuzarendo, ati ni umukunda gihugu, ati ni umuntu udashaka ko igihugu gicikamo kabiri. Atagaragaje yuko dukunda bakurwanya umwanzi dufatanye. Ati mutume waze tubonane tuganire. Ubwo rero ni uburyo bwo kugira ngo yigarurire abantu barwanya ubutegetsi. Ababwira ati nimuze mu imbaraga mube bazarendo namwe tujyane ku rugamba turwanye AFC. Ariko nabonye aho kwa Moise Katumbi bahise baseka Fayulu. Ati warasaze, ugiye kubonana n'umwanzi wawe ute ko ibintu arimo atabizi, arahangana na AFC M23 ko ari abakongomani, arabita abanyamahanga te. Ati ibyo urimo nawe n'ubujajwa. Uruvanga rero Kisekedi ari mu mazi abira, kuko abo kwa Moise Katumbi ntabwo boroshye nabo. Abo kwa Moise Katumbi ntabwo boroshye. Aravuga tugiye gufatanya n'uwo bita Fayulu, ariko Moise Katumbi akavuga ati urajya mu mabwa, akoresha umuvugizi we nabonye abivuga. Iki kwerekana rero yuko Fayulu agiye kwifatikanya nyine na Kisekedi, nuko Tina Salama amaze kubitangaza. Ni baravuga umunsi wo guhura, ariko uko bigenda kose bari buhure. Yes, ubwo rero navuga ko mu by'ukuri nuko ibintu bimeze. Nuko ibintu byicoye mu burasirazuba bwa Kongo, Kinshasa ugakomeza ndetse no mu bindi bice. Hanyuma tujya mu Burundi Vincent, tujya mu Burundi. CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi rya General Neva Evariste Ndayishimiye bamaze imyaka myinshi ku butegetsi, ariko abaturage barimo bararira cyane cyane muri iyi minsi y'amatora. Iprona ishyaka ryagejeje igihugu cya Burundi ku bwigenge, abarwanashyaka babo ngo bamerewe nabi, imbonera kuri ngo zibamereye nabi ku buryo bukaze, ngo zirimo zirababwira ati nimuramuka mudatoye CNDD-FDD mwaya matora y'abadepite, ati tuzabamesa. Ubu bavuze ko bamesa mu Kirundi uzikiyo bisobanura mu Kinyarwanda kubica. Tuzabamesa. Ubwo nicyo kintu bashaka kumenyesha. Bababwira ati mwego tuzabica nimudatora CNDD-FDD. Ati ishyaka rya CNDD-FDD mu territoire ngo rigira amajwi menshi mu nteko ishinga amategeko. Batangiye kubashyiraho ikintu bita igitugu. N'igitutu byose ati turabica n'iterabwoba rihambaye. Iryo riri gukorwa rero n'urubyiruko rwo muri CNDD-FDD bita ngo ni inkona, nabo muri CNDD-FDD nibo barimo babikora kuva kampanye electorale yatangira kugeza uyu munsi. Ya Vincent, turimo turagenda rero mu by'ukuri twerekeza mu nkuru ziremereye cyane. Ubu noneho sasa twahita twinjira muri izi zindi nkuru. Twahera wenda hano n'ubundi dusimbukire muri Rucuro naho ibintu ntabwo byoroshye.
inzu insisiro 10 na zinge zose ni insisiro 10 ni nyinshi zatwitswe zirakongoka mu mirwano ikaze yahuje M23 ndetse na Wazalendo aho bita Kojo, Rusave, Kanyatsi, Mashango, Makomarehe, Lubwesidi, Kibwe, Nyenyeri, Munema, Bundase, Kantreve, Butare, Marangara, Buhambi, Bugogo, Bitsi, Bifura, Kasari, Kanyangiri, Ruzenze, Hohe, Mubugu, Marangara, Butare, Runzenze, Kanyarigi na Kasari. Inzu zatwitswe nkubwire urebye aya mashusho sinzi niba byemewe. Urumva ni imirwano bahanganaga hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Bombe ntabwo wareba ngo umenye ari izande, byasaba kubijyana muri laboratoire, ariko inzu bazitwitswe sinzi niba no mafoto byemewe kuyerekana. Ya mafoto niyo byemeye kuyerekana. Banagenda no muri groupe abakunzi bacu, muri groupe iri ya channel yacu yo kuri WhatsApp kuri Eugene Official, bakayireba none bagasangamo inkuru twashyizemo iziba zanditswe kuri eugeniofficialnews.com. baraza kuzibona izi foto. Ndabona ziteye ubwoba. Ariho n'imirwano yabaye ikaze ku buryo bukomeye, ku buryo abantu 72 babuze ubuzima, amazu arenga 600 aratwikwa, abantu 42 barakomereka. Ibintu biri buze kugenda gute? M23 imaze imyaka 3 ikontorora ahantu, Wazalendo bari gutuka. Ibi bintu nanjye sinzi uko biri buze kugenda. Wazalendo iravahe? Ni ikibazo. M23 igomba gutanga ubusobanuro. Ni ikibazo gikomeye rwose. Uyu mutekano bimeze biti? M23 rawurezikanye kugira icyo bivugaho. Wiringoma turagusaba, Corneille Nanga ugira icyo bivugaho. Abaturage bakeneye umutekano. Vise erike nkuru tuyivemo ubwo nyine ni imiryango nyine yahuye n'ibyo byago babashe kwihangana bura nyine ibintu bizageraho birangire. Reka dusimbukire Igoma. Sadeke gutaha nibibazo ejo nabwo ngo bagize gutya bacura ibikoresho bacyuye imbunda n'akabunda. Gahunda bagombaga kuzabarangije kurangiza nyuru kwa gatanu kuba bavuye hariya ku itariki 30. None ahubwo tugeze mu matariki 2 tariki 2 bakiri mu gucura bategereje ibidoha. Bon sinzi igidoha niwe wenda bashobora kuzabatura bakabwira ngo nibahagume basi niba ari byo bakeneye. Bacyuye intwaro zikomeye. Bacyuye intwaro zikomeye harimo izo bita ni cyiciro cya 8. Harya ngo iyo foto wayibuze bigenze bite? Nagiye gufata amafoto inzego z'umutekano mu Rwanda zirambira ati hoya ntabwo wemerewe. Bakwitambitse. Ntabwo wemerewe gufotora, ariko buriya tuba dufite ukundi kuryo dukora. Twaje kuyabona mu bundi buryo. Abasura eugeniofficialnews.com barayabona n'inkuru twayigejejeho. Ariko nkubwire ngo zari intwaro n'intwaro. Bacyuyemo intwaro bita ibitwaro 15 by'ibigega bitwaye intwaro bita APCS na ABM 21S. Hatashye n'abasirikare 18 baherekeje zino mbondo. Ubwo se baragaruka? Oya nabaziherekeje ubwo baragumayo. Batashye baziherekeje, ariko mu makuru mfite ngo nuko intwaro zitarashirayo. None se ko mbona abasirikare mbona iyo basova ko bazataha nko mezi nkanga wenda nk'amezi nk'abiri nangwa 3 bakareka kujijisha ngo bazataha ukwezi kukakurangiye nta kintu banarakura. Hari amakuru yavuzwe ariko twere tuyatera ishoti yuko abasirikare bo muri Samid baje mutumwe wa Samid DRC abo muri Sadeke nyine nguko batazava mu mujyi wa Goma ngo igihe M23 ikigenzura bino bice. Nabonye umuntu wabivuze ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Treza Kayikwamba. Ubwo rero twavuga yuko ibi bikoresho ahubwo barabihungisha kugira barimo barabihungisha bakarekeramo abasirikari kugira ngo bakomeze bubahirize ibyavuzwe n'uyu muyobozi ubanye n'amahanga wa Kongo. Ikigaragara bashaka ibikoresho babihungisha barimo barabihungisha kugira ngo M23 itazarakarika bibaka nta batiboza n'ubundi muri ifungwa z'intambara mu gumana intwaro nk'izi gute. Kuko nabonye n'imiryango nterankunga ya Kongo yanditse itangazo y'ibihugu bigera muri 8 yanditse itangazo iravuga kuri Eugene Official News barayisanga ino nkuru banditse itangazo baravuga ngo turasaba M23 ngo kuva mu bici kontorora ngo ikubahiriza umwanzuro w'akanama k'umutekano ka UN nimero 2773. Ibi rero ushobora gusanga bose barimo bagambana kugira ngo izi ngabo za Samidia Singine zigume hano. Noneho M23 ivemo ariko ntizavamo yarabihakanye. M23 ntago izavamo yarati yakona kurudia nyuma. So vise nabonye Joseph Kabila hano Igoma zenguruka harimo aragenda rwose atembera nta kibazo aganira n'abaturage batandukanye byinshi ariko nta cyari tangira aragenda basura
ariko baramushinja yuko ngo yanyereje miliyari 6 z'idolari ya icyo nacyo kigarutseho izi miliyari Giseke durumva ibintu byose nyuma y'uko bamukuye ubudahangarwa urumva ibintu byose Giseke yatangiye kugenda yamushiraho kugira ngo agenda bishyira hanze oya ntagaruka buriya hari ibyo byari kubona bishobora kuzamukurikirana akabaterekana insiga mbishyize kuri mbishyire kuri uyu utakiri wahozeho uyu wahozeho kuko abantu babivuga ari bari iruhande rwa batari uruhande rwa Giseke ndi gusara ko mbona abantu benshi barimo babivuga ngo aya mafaranga aragenewe kubaka imihanda ngo aragenewe kubaka ikibuga cya Goma. Nabonye ifoto yerekana Joseph Kabila aza gutangiza iyubakwa y'ikibuga cya Goma. None ahageze aragenda ariko ayo mafaranga yari ateganyijwe kubaka ikibuga cya Goma ndetse n'ibindi bikorwa remezo ngo arenga miliyari 10 miliyari 6 yazihubujemo ngo ahita zikubitira mu mufuka n'umuryango we ngo ujya kubakiza ngo none ngo ibyago kongo ikirimo byo kubira ibikorwa remezo no kubiga ikibuga cya Goma kitarubatswe ngo Joseph Kabila bigize mu ruhare buri make Amerika bamumereye nabi barimo nyine baragaragaza bya bintu byose batavugaga ataratangira kwifatanya na ASM 23 barimo baravuga bati ngibi ibintu byose byagaragaye yuko wakoze mu buryo bwawe urumva ni ikibazo gikomeye cyane twavuga ko rwose kinaremereye cyane kuko urumva ibintu byose arimo aragenda ashinjwa Kisekedi yatangiye kugenda amuvuga nyuma y'uko rwose bamwatse ubudahangarwa ibintu ntabwo biri buze kumworohera ntabwo biza koroha ariko ngenda ndabona uko bigenda byose nawe ni umusirikare n'ubizize ko ni umujenerali ni umumajoro nawe ni umusirikare uko bigenda kose ntabwo araza kwihanganira ibintu nk'ibi nabonye yaravuze yuko umugambi ashyize imbere wari kurwanira igihugu kikabona amahoro abantu baje bahura nabo bahura n'abayobozi gakondo bahura n'abahagarariye abandi n'abategarugori bahura n'abikorera yahuye n'abanyamadini ahura n'abari mu ba kaminuza ndetse n'amashuri makuru ndetse n'abandi benshi batandukanye urumva rero ibyo byose nibyerekana yuko nawe ari mu mazi abira nadakora igishoboka bamugirira nabi nabo ya ubwo rero Vincent tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa amakuru yacu tube duhiniye ahangaha bivuze ngo turaza tugaruka kuri za nkuru n'ubundi twagiye tubagezaho dusa n'ababasize mu matsiko tubabwira ku bigendanye n'uru rugamba ruri hano muri Sud Kivu by'umwihariko hano muri Uvira tugaruka kuri aba barundi ndetse na FDLR tugaruka na warikare ariko ntuyibagirwe naho turaza kugaruka ahubwo Rubero ntabwo twigeze tuhaza za Rubero turaza kuza kubireba kuko mu masaha yatambutse nigeze mbona ingabo za UPDF zivuga yuko zishobora kuzongera kuhagaruka ko ngo zitahataye ntabwo UPDF ntabwo barava hariya ntabwo barava ariko bari bajijishije kuko nuvuga ngo mu makuru nagiye nkurura hariya UPDF ngo yitambitse mu vetura ngo yatumye idatambuka ngo ikomeze igende aracyarimo ibibazo rero ntabwo mu by'ukuri UPDF ntabwo yigeze iva hariya ariko diplomasi ya 23 izabikemura ariyo mpamvu tuvugana nayo 23 uri gusanga n'ubundi ukumva deja ntabwo irava mu byimbo ugasanga baricaye bararuhutse baracyaraho bategereje bari kwirwa nyine bari mu biganiro bagenda bigana n'aba basana abanyine ba UPDF nyine ingabo za Uganda ugasanga ibyo barimo ariko ntabwo biratangira icyo ariko ibiganiro byabo bya ASM 23 ndetse n'abantu biraza kugira uko bigenda numva uko byagenda kose ASM 23 diplomasi yabo itoroshye iraza kugira iki bivuga noneho tuze kubona M23 yavansa kuko ntabyo nyeka ko irabura kwanvasa ntabwo ibura kwavansa ndabona turi tu update duto turimo turagenda dusohoka no turi kuvuga ko nubundi mu bice bya za Masisi bwo muri za Bukombo ni iyo nkuru se kandi ravuga iki ni inkuru mbona ivuga yuko nubundi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru mu duce bita muri commune Karisimbi mu gace bita Katoyi aho bita Avenue Kilimanjaro ubugizi bwa nabi burakomeje batwitse umuntu w'umujura baramutwika neza aba ivu mu by'ukuri 23 yakwiye gukurikirana abantu nk'aba batwika abantu kuko ibintu twayibonaga FRDC ari kontrola bino bice none n'ubundi 23 hageze
haracyari abantu batwika abandi. Nanone ku itariki ya mbere habonetse undi muntu w'umurambo mu bihuru wishwe muri quartier ya Mugunga. Uyu ni ubaza ari hamwe nageze ejo. Za quartier ya Mugunga hiciwe umuntu mu bihuru abaturage baramubona. Ibi bintu rero byo ariko yenda kwicwa byo ni ibintu bisanzwe kubera ko bari mu ntambara, ariko gufata umuntu ngo muketse ubujuru kamutwika ikibazo hano muri Katoyi muri Avenue Kilimanjaro M23 muhumuriza abaturage mu basure kandi mushakisha umuntu watwitse uyu muntu kuko ibintu tubizi kuri FRDC. None namwe niba bitangiye gukorwa ari mwe mu control abantu mu byukuri abaturage ikizere bari babagiriye kiraza kuyoyoka. Ya reka dusoreza ngavise, reka dusoreza hanga kiganiro tuze gusubira mu yandi masaha. Dushimire cyane abantu twabanye kuva ku munota ku wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Turabakunda cyane. Yari Fighter na Vincent. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.